Siba Sali, siaran bahasa Bali, Balai Bahasa Provinsi Bali. Om Swastiastu. Inggih idedani senamian sanidahat wangyang titiang. Gargi tedahat manah titiang rahinane mangkin. Titiang muwaste niloh ayu eka suari. Jagi ngiringang idedani sarang sami ring sejroning acara Subasali. Siaran Bahasa Bali, Balai Bahasa Provinsi Bali, rahinane mangkin. Inggih idedani sarang sami sanidahat wangyang titiang. Ringgalahi sani becik puniki titiang sampun wenten iriki taler rawuh narawakya utawi narasumber rahinane mangkin sani sampun sayaga inggih punika Bapak Wayan Yogi Aditya Urdahana SSMPDH. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu Ibu Ayu. Inggih dedani sareng sami Bapak Yogi wantah penyuluh bahasa Bali Provinsi Bali sane poleh amongan ring Desa Sidakarya sapunika nggih patut Bapak? Patut. Inggih. Suksoma pisan puniki Bapak sampun ledang naging rahinane mangkin. Inggih sani jagi keblik bagang ring galahi puniki inggih punika indek aksara Bali sapunika nggih? Patut pisan. Inggih dedani sareng sami menawi melet uning napi-napi manten indek aksara Bali punika ngiring sarang-sarang piar sayang nggih. Bapak Yogi sane mangkin titiang melet jagi mapitaken yening mau sang indek aksara Bali punika napi manten pah-pahanyane. Lurus nika Bapak. Inggih Om Swastiastu. Rapi dedane sane dahat yang titiang. Ini inde nyurat aksara Bali punika iraga patut dipun uning sapunapi pah-pahan aksara Bali ini punika. Patut sekali atur ningayang sareng Bu Ayu Iwawu aksara Bali ini punika wenten pah-pahanyane. Kepertama punika wenten pah-pahanyane wenten aksara Wreastra utawi Wresastra. Keping kalih punika wenten aksara Swalelita miwah wenten aksara Modre. Idedane sanidahat wangyang titiang wenten tiga pah-pahane punika aksara Wreastra, Swalelita miwah Modre punika wenten ceciren nggih. Punika mabina-binayan. Pertama punika wenten Wreastra. Wreastra aksara Wreastra napi mawinane kesengguh utawi mawaste Wreastra riantukan mawit saking kurna ure utawi sehari-hari mawaste ring bahasa Indonesia punika patut kaanggen nyurat bahasa utawi bahasa Bali sane kawigunayang serahina-rahina. Wae hari-hari kenten sehari-hari serahina-rahina utawi nyurat bahasa Bali sane utawi mawit saking bahasa Bali lumrah kenten. Kita gunakan sehari-hari kenten yen bahasa Indonesianya nih. Usan punika mangkin lanturang titiang ring Swalelita nggih Bu Ayu nggih. Swalelita punika mawit saking swala punika daun ya artinya daun napi daun ental kenten. Nah nika tradisi yang disurat utawi kesurat ring tradisi daun lontar. Nah puniki ring sesuratan daun lontar punika munggah aksara-aksara sane mawit saking bahasa Bali yang diserap utawi mawit saking aksara Bali bahasa Sanskerta miwah bahasa Kawi utawi Jawa kuno. Kenten ratu idenani. Nah, malih siki wenten aksara Modre niki. Aksara Modre punika aksara sane kaanggen nyurat mantra-mantra suci utawi ayat-ayat suci wenten sekadi ulap-ulap kenten wenten sekadi mantra-mantra ring iraga ring umat Hindu punika aksara-aksara Modre punika sane kaanggen. Punika minabang titiang Ibu Ayu. Nah, ratu idedane makasami niki yening iraga nyurat aksara Bali punika sepatutnya uning puniki aksara Wreastra punika. Aksara Wreastra punika wenten plekutus. Yen iraga tanapal aksara Bali plekutus niki minabang niki dados senjata. Senjata iraga yening iraga meperang kan pistol, bedil utawi pedang nika senjata iraga. Yening nyurat aksara Bali niki plekutus aksara Wreastra punika patut kaapalang.
yen teu napal punika napi anggen meperangkeun kenten nggih Bu Ayu nggih patut kenten nggih. Jadi nyurat nguaca nika pasti ke dasar nika nggih Bapak nggih. Menawi aksara Wreastra Plekutus nika wenten sanaya durung uning Bapak, tapi manten nika nggih. Pasti ke sampun uning mikir sami niki. Titiang wantah nguningayang malih ngelingang malih kan kenten nadasnya nih. Wenten ane cereke dete sewele megebenge pejeyenya kenten kocak patut kenten nggih. Kenten yen Plekutus punika aksara Plekutus ne puniki pinake dasar punika yen sampun apal aksara Plekutus punika wenten gantungan-gantungannya nih. Yen gantungan lan aksara sani pokok nenten mebinayan. Nah, patut pisan yen sampun apal aksara pokok niku niki, aksara ni pokok Plekutus nika ngapalang gantungan pasti dangan Ibu Ayu. Sampunang kenten napi wastane aduh jejah dumunan napi niki ampun aksara aduh takut titiang sampunang sekali punika. Kenten Bu Ayu mina Bang. Ingede wau Bapak Yogi mau sang ende aksara Wreastra wenten Swalalita sareng Mudri. Nah wau Wreastra yen sampun keuningin nah nika kan pinake dasar raris wenten gantungan menawi wenten napi malih aksara suara nggih. Nggih aksara suara. Sapunapi nika tata carane nyurat nika Bapak Yogi nggih menawi kantun wenten sane napi kantun jejah nyurat satu kan enten uning diuger-uger terus. Inggih nenten kenapi. Sujatene nyurat aksara Baline punika wenten kuubnya nih. Nah kuubnya nih punika metiosan sujatene patah sekali aksara Jawa nanging metiosan kuubnya nih kenten kuubnya nih bentuknya berbeda wenten ceciren khusus. Sapunapi ceciren khususnya yen aksara Jawa punika kotak-kotak yen aksara Bali puniki buntar-buntar dadosne wayu. Nah, sekali punika yen nyurat aksara Bali punika yen ring widangan kertas utawi widangan lontar punika patut megantung Ibu Ayu. Nah, sapunapi yen titiang nyontohan ngimbayang dados puniki. Megantung nika sapunapi. Megantung. Nggih, durung terbayang. Inggih durus inggih. Rapi dedane maka sami sane wangian titiang presida mungkin imbayang titiang saputapi tata cara yen ngiraga nyurat aksara Bali ring kertas utawi ring lontar. Padah manten punika patut megantung napi punika tata carane sekali puniki. Niki titiang mungkin ngimbayang puniki wenten kertas. Alit-alit maka sami puniki yen wenten ningain YouTube Balai Bahasa puniki tata carane. Ring kertas punika benten garis-garisan sekali puniki nggih, kali-kali nggih, dedane mangga sami. Benten garis-garis puniki. Nah, iraga yen nyurat aksara Bali puniki patut megantung sapunapi megantung punika ampunang nega. Istilah megantung punika sekali puniki. Yen nyurat aksara H utawi E kenten sekali puniki. Ki megantung masalahnya. Megantung itu ada di garis ane paling dhuwur kenten. Kenten bulah-bulah bentuknya. Kuubne bulah-bulah ampunang kotak-kotak sekali aksara Jawa. Nah, sekali puniki bulah. Bunter kenten. Yen surat aksara H utawi E mandep bunter sekali punika. Kenten taler. Sedene ieu buletan. Nah, iki bulah dadosna. Ce kenten taler. Bulah dadosna. Ike pidedane niki sane kewastane megantung. Ce re ke kenten. Ini iraga nyurat ring lontar, padah sekali puniki masih. Yang ring lontar, imbayang sekali puniki. Nah, ring lontar punika wenten petang garis padah tawi 3 garis kenten yang binabang lontar punika alitang. Nah,
pada niki nyuratne pangema gantung. Nah, sekali punika. Nah, yening alit utawi ratu dedane jagi nyurat gantungan puniki ring sor aksara pokok kenten. Nah, sekali punika. Durus surat puniki ring lonta puniki patut mangda nenten penuh utawi sekali puniki enten dados riantukan ring sor aksara pokok punika wenten gantungan. Inggih sekali punika niki enten kedadosan yen niki sane patut sekali punika tata caranya. Nah, wali ring kertas, iki ring kertas, yen iraga nyurat pengangge suara yen ulu punika patut ring dhuwurnya. Nah, puniki sane kewastane megantung. Nah, dadosnya niki ring sor niki kosong utawi nenten ke surat napi yen nyurat gantungan utawi pengangge suara suku napi je nika sakulirine ane ring sor punika surat ring sor aksara pokok. Inggih sekali punika sane presida atur ningayan tikyang Ibu Ayu. Inggih, suksema Bapak Yogi menawi sampun jelas pisan nika nggih sampun wenten kesurat ring papan dedane sareng sami. Nah mangkin Bapak Yogi wenten malih hasiki sane jagi takenang tityang menawi ring sejroning tata cara nyurat aksara Bali ring aksara swara nika wenten sane kebaos uger-uger nyurat rerepe miwah lelenge. Sampun api nika Bapak Yogi. Ratu dedane sane dahat wangyang tityang nganene indek nyurat rerepe miwah lelenge punika wenten tata cara nyani. Sekadi sane sampun keunimin minabang puniki alit-alit sane ring pekubon ring jero yening wenten aksara re kecunduk punika sareng aksara utawi pengangge suara pepet punika dados ke gentosin nganggen rerepe. Yening lelenge punika yening wenten aksara le punika kecunduk sareng aksara pengangge suara pepet punika dados lelenge. Sapu napi langsung maten yang kenten nggih nyontok nggih. Nggih ratu dedane puniki sekad yening iraga nyurat aksara yening wenten aksara re sekali puniki niki muwasta aksara re minabang sampun ning sami. Niki aksara re yening kecunduk sareng aksara utawi pengangge suara pepet niki pepet. Nah, pepet niki yening kecunduk sareng re puniki nenten kedadosan. Niki alit-alit utawi dedane make sami patut ngentosin aksara puniki sekadi puniki. Nah, wenten es Superman ya titiang ngapalang dumun dawag alit-alite dawag titiang cenik dumune niki es Superman orang titiang. Sekali punika niki muwasta rerepe. Niki kecunduk sareng niki dados kegendosin sekali puniki. Niki sane muwasta rerepe. Usan punika aksara puniki wenten gantungannya nih. Napi gantungannya nih niki. Niki kewastanin guung mecelek utawi guung mececek. Miwah niki wenten malih gempelannya nih. Napi gempelannya punika niki sekali puniki bentuknya. Nah, niki gempelan. Niki gempelan rerepe. Nah, mertiosan sapu tapi tata cara kenten ngawigunanya. Nggih, pertama contoh angkit yang sekali puniki. Niki imbe. Yening iraga nyurat regaji kenten. Nggih ratu dedane puniki sesuratan regaji yening iraga durung kuning tata titi nyurat regaji re kecunduk sareng pepet punika nganggen rerepe pasti iraga nyurat sekali puniki. Pasti ke sekali puniki iraga nyurat re ya ji. Nggih, sekali puniki tata cara nyurat yening iraga durung kuning. Niki iwang kenten. Nggih.
Niki patut kegentosen re puniki. Nah, niki sesuratane. Niki patut surat nduk re repe re gaji. Puniki regaji. Sekali punika rapi dedane maka sami. Nah, yening nyurat gantungan sapunapi utawi gempelane sapunapi nggih. Yening nyurat gantungan rerepe utawi sani kewastani dung mececek puniki wantah munggah yening nyurat krune satu kata. Nah, ini yang buatkan satu kata. Ya. Nah, niki kunci pokok yening nyurat guung mececek utawi guung mececek. Yening nyurat iki gevelan rerepe niki yening nyurat lebih dari satu kata. Lebih dari satu kata. Oh, ini bang niki bro. Lebih dari satu kata. Kita sapunapi yening lebih dari satu kata sekalipun iki. Gigin regaji. Kengken gigin regaji nih, mangan api pundul. Nah, kenten nggih. Gigin regaji. Gigin regaji. Nah, niki patut ke gentosin anggen gempelan rerepe sampunan ke surat nganggen guung mecelek. Nah, ki surat titiang ring ungkur nih, ring ukur nih. Gi. Nah, gigi. Nah, benten niki n. Gigina, benten dumun surat. Nah, usaha punika wau vokal sane benten iriki. Nah, niku niki mangda nengen aksara niku punika ke gantungin utawi ke gempelen aduk re puniki. Nah, niki sret kenten re gaji. Nah, diantukan niki nenten cukup niki titiang nyurat niki maten nggih re gaji sekali punika. Nggih, niki gigin re gaji sekali punika. Inggih iwau sampun titiang aturang gantungan gempelan rerepe punika yening gantungan rerepe tios malih puniki kuasanen napi wasal niki guung mececek utawi guung mececek. Nah, sapunapi yening iraga nyurat lelenge nggih. Puniki rapi dedane sami wangi titiang lelenge punika sekali puniki. Ndabang rapi dedane kuning sampun puniki sami kuasanen lelenge. Lelenge. Lelenge yening iraga nyurat lelenge puniki yening benten aksara le kecunduk sareng pananggi suara pepet puniki patut kegentosin lelenge. Yening nyurat aksara napi contoh kruna le ma ri. Nah, sesuratannya sekali puniki le ma ri. Nah, sekali punika. Sapunapi yening gantungane. Nah, gantungane sekali puniki. Bucun lemari. Kan bucun lemari nih. Mangan. Terus sapunapi lurus. Bucun lemari mangga nenten ring ungkur titiang ngariane ring sor. Cun bucuna mangda nengen puniki patut kegantungin untuk niki. Nah, sapunapi tata carane nih niki mewali sekali puniki le ma ri. Nggih, niki gantungan lelenge mewali sekali puniki. Nanging niki nenten je kecunduk langsung niki wenten pembelatnya nih wenten aksara ne punika mawinan puniki mewali dados le miwah pepet nenten dados nyurat sekali puniki.
Nggih. Minabang sekali puniki tata titi nyurat aksara rerepe miwah lelengep. Inggih, sesemampe banget puniki Bapak Yogi. Sampun ka ejan wau inde tata cara nyurat lelengep miwah rerepe. Inggih Bapak Yogi menawi rawi iriki dumun ring galah sana pecek puniki benjangan dumugi boleh galah malih ngiring sarang-sarang belajar bahasa Bali. Inggih seksama Ibu Ayu. Inggih dedane sareng sami sanedahat wangian titiang sampun katur diwau inde aksara Bali diwau Bapak Yogi sampun ngijenin inde pah-pahan aksara Bali taler inde tata cara nyurat aksara Bali silih tunggil nyane diwau wantah inde rerepe miwah lelengep. Inggih dedane sareng sami sanedahat wangian titiang wantah sapunika titiang preside ngiringang idedane ring galahe sane becik puniki. Kecunduk malih ring galasane tiosan maka usanane ngatur titiang aturang para mesanti. Om Santi 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 Om.